Ovo je dan kada će Beograd dobiti skulpturu Dragoljuba Draže Mihajlovića. Na ovom mestu bila je kuća u kojoj je general sa svojom porodicom živeo od 1931. godine do početka rata. I baš zato je predsjednik Udruženja Naša Drina odlučio da na ovom mestu otvori spomen sobu posvećenu Draži Mihajloviću, a ostali članovi i simpatizeri udruženja su mu u tome pomogli. Zamolio bih sada predsjednika Udruženja Naša Drina i srpskog četničkog vojvodu Igora Braunovića da nam se obrati. Pomaže Bog, braće i sestre. Mislio sam da kada dođe ovaj dan da će mi reči same teći, ali sam toliko ohrvan emocijama da jednostavno ne znam šta bih vam rekao. Osim da ispred vas danas stoji dečak sede brade i sede kose, koji je konačno dosanjao svoj dečački san. I nemojte, braćo i sestre, nikada više, ko Boga vas molim, da dozvolite da nam se desi ono što se desilo generalu Mihajloviću i njegovim, to jest našim danas sledbenicima. Nemojte nikada da dozvolite više da nas neko dovede do toga da zaboravimo ko smo i šta smo, da zanemarimo svoju veru i svoju naciju. I kažu, a i ja tako mislim, da treba i mora doći do pomirenja. Ali znate šta je u toj priči najbolje i najjasnije? Na našu veliku sreću, gotovo da danas mi više nemamo s kim da se pomirimo. Mi smo se vratili veri i naciji, baš kao što se srpski general danas vratio svojoj kući. Živ je Draža, umro nije, kao što kaže pesma. Dok je srpstva iz Srbije. I danas ću vam još samo s ovoga mesta poručiti da Beograd sme. I ova slika će proći ceo svet, verujte mi. I ovaj današnji događaj vratit će našem narodu ono malo vere što je još ostalo. I molim vas da budete jedinstveni kao što smo i mi danas ovde jedinstveni. Ovde su danas svi stali pod jedan barjak. Ovde danas niko nije postavio pitanje ko pripada kojoj stranci, kom udruženju i kom pokretu. Tu su sva naša braća i došla su sva naša braća širom srpskih zemalja. I svi smo skromni i svi smo spremni na kompromise. Ne tražimo baš carstvo Dušanovo, ali ne želimo da ostanemo ni na ovome. Želim vam svu sreću vama i vašim porodicama i želim vam da se često okupljamo u što većem broju ovakvim i sličnim skupovima. Živeli! Živela Srbija! Sledujući Bogu i precima, naseli smo nebo sa svecima, nahrani smo zemlju herojima i još mirno idemo za njima. U Bregalničkoj ulici, na mestu gde je bila njegova kuća, otkrivamo spomenik bezgrobnog generala Mihajlovića, vrhovnog komandanta bezgrobne jugoslovenske vojske u otadžbini. Taj spomenik ne treba njemu, nego nama, da služi našem miru i pomirenju. Generala Mihajlovića su na kraju rata ostavili i odrekli ga se saveznici, pa i njegov kralj, ali on se nije odrekao nikoga. Ponavljao je samo jedno: nikada
nigde i ni po koju cenu pod mojom komandom nije bilo saradnje sa okupatorom. Mir bezgrobnom pepelu generala Mihajlovića i pepelu njegove bezgrobne vojske. Kapa dole ovom danu i ovom činu. Generale, ej, da si nam sada brale, ispred